جبونا چاپمانیه ام اول بخیر هاتنا چاپمانیه تکن و خیر هاتنا دایکات کن دبیم بخیر هاتن سر چاپاتن راستی مجار ام همو زانن چیه مجار سر چوندنا میا مجلسه komisyonu gavak komisyonu gazi mekir em çun elvedere servedere em se dayk çun yek İstanbul'e em de hepsi dayki Ahmet'e çun ki sada dayki mehene metxas hemu dayk beni herkes ilgora ve çeroke ki ve heye herkes ilgora xo eş u jana ki kişan diye metxas herkes ver elvedere xo bebeşe o eş edile xo bin zaman راستی گواه مجبور داره چون امپر به کیفکی خوش چون چونکه اف کمیسیون جبونا دست پیکا پیواجویه و پیواجویا چاره سریه و پرسکریکا کرد دست پیکریه مخواست که امجی هران هنکی هست دلی خو و تشتی که مدن آویدا جیان کریه ملوی داره بینسما امیدامش کمیسیونه هبو که یروج همیه پارتیا دن آویدانه وقتی که ام چون الوی حیا مجبور چون جی هیمن زانی بو پشتی ام داکتن چون مجلسه ما پرسی یکمی جمره گوتن که دایک نکارم بکردی با خفن تمام پیشوازی کرنا ما خوش بو علاقه ما خود باش بو یعنی ما ویا هانی اما پیوستی ما بچار سریه هی ام کاربو به شویل پارک کی جرازانا ام کاربون د چادر کی د جراکتانا چونکی درد مج بونا کو ام هر نا کمیسیون درد خو بین زمان ام جبونا ویا چوبون راستی ام دایک دسپیکا کومه دسپیکرجی پیشی سلاف کرنا وان و دایی مگو که از دایی که آمده حاتمه دایی که کردم تبی ویاجی ادخوازم کی به کردی خو ifade بکم زمان خو بینم زمان خو با آخفم گوتن اویا کی گوات تشتیک وره گوتنی به کردی من با آخفم ناکه قیده مجلسه لی اگر ایرو مجلسا ترکیه امکانی که دایی که کرد هران خلوی به زمان خو بین زمان ifade بکن اگر تنبه راستی هیوی متشکستنه جبونا کمیسیونی اگر ایرو چارەسەری کی چه به و زمان مدناوی دا تنبه و ناسنامه موره انکار کرنه یعنی وقتا که زمان ته انکار کرنه اجتم انکار کرنه چونکه از کردم امنال قرشیت زمانی نه اما اما دخست کی لوی داره او جیوی نیت خویا او بدنی شاندانی ترجمان بینن و وکیل کرابون لوی داره هم وکیل دمی هم جی وکیل جهپی بون اگر آقا بون گلکی کرده بون وانا گو ام جدل دخوازن کی ام جوان را برگری بکن دیسا جی مجلس باشخانه قبول نکر گو نابه یعنی گو گرچه اویات ناکه و قیده ترکیب آخو دهازده مجموعه گو که ترکیه من قاسه که قیم بکه چونکه از نه چومده بستانه خواندنون ویسا مجیتنه اما از پیوی بکردی ورگرینم ترکیه مگو جمره هنکی زورتی هنک گرانتی نکارم هر پیوی ورگرینم تبی بیاجی نکرن لی چوندنا میلوی داری آخافتنی میلوی داری دخواز و طلبی می کجبو چاره سریه مکریه از باور کم نه ایوی کمیسیونی نه میوانی که حتی آنها چونه وی داری تکسی جوه که دایک خانه کر چونکه ام دایک صاف قلب خوی پاقش و جنیت خوی ام دبین یا جدی و راستی ام چونه وی داری اویا ام دبیجن اگر ایرو د مجلس دا کمیسیون اکی چاره سریه هاتیا آوا کرنه و هیئت اکی هاتیا آوا کرنه و دچه امرالیتی برز اجلان را هفدیتنه اتکت چوته مگو ام دخوازن یکمین اگر ایرو رئیس جلان پیواجو دست بکریه و اگر بوی هر تشته ولی لازمه که اوجی دنوا وی کمیسیونی دابه و اوجی کاره به وی پیواجوی برای و ببه هشتمه هینا تگاف که جالی دولت دانات یاوتنه جبونا ویاجی متشته خو هانی زمان لی ایرو گاوا زمان من هاتا قد خکرنه لوی درجی از گله کی هاتم شکستن گله کی زورا من چو چونکی منی به کردی هاجی پر خو ifade بکرا از به ترکیه کارم خو ifade بکم اگر دولاته کی زمان منتنه اگر ناسنما منتنه اگر پرورده همن به کردی تنه دیمه کی هبونا من هنا نای قبول کرنه هبونا من تی انکار کرنه اج بو ویاد بهجم نه کی اله هشتیه نه هشتیه و نه پرسکریکه پرسکریکه گر چاره سر ببر یکمین گره کی زمان دای کی ببد زمان فرمی گره دبستان دا
به زمان دویمی از تشکی دپرسم ادبم عجبا یکی انگلیسی با تلوی داره اوه ترجمه جرانان یانا و نشتب زمان خوب آخفه از ایرون کارم هر مجدایی که ترک را ببیجم که زمان تا ترکیه اما تچما بمرات بکردین آخفی چونکی بی ما فهمتنه یه جبونا ویاجی راستی جی از پیشی و کمیسیونه و تاوی باشقانه و کمیسیونه برز نومان خورتلوش وان دعوت صمیمیت دکم اگر چاره سری چه دبه اگر پرسکریکا کرد سری تینی قاش کرنه لازمه پیش زمانه ما بدن ما جیانه کی به زمان از نخوازم از ده بری جید هندره مال خدا زمانه من هاتبو انکار کرنه جی عالی دولت و پلیس هاتن مالا من جلای خورا گو کی گاوا تدچی لای من 17 سالی بمگو گاوا کو تدچی تپچوکی تشتی وهانه دیتیه اگر امضا کی بتبدن گرتنه ناویجی حتی که اوقات تنه هنا کی تی کاغذ کی بتبدن امضا کرنه پلیس جن جمره زوری سرمن گو bayan kendi çocuğunla Kürtçe konuşma. Mecera gu çima haber nedim? Gu Kürtçe diye bir dil yok. Meci zıvırı jera gu heye evci zamanı daykamene. Ti irud hondre mala medamın inkardı ki le rastid hondre meclisa Türkiye'de em hatın inkar kırını. Zamanı me hebuna meye. Em de xwazim zamanı xwe ba axivin. Ez karim li ser via bêjim pir derêj nekim çünkü dayikê jî wê ba axivin. Kesin kare kilîtê zimanê dayikê xe. Tu kelepçe nikare zimanê dayikê kelepçe bike. Ez via dibêjim ez wan dawetê samîmiyetê dikim. Lazim bû peyvê ku me gotin ew bi xwe jî şaşman ki em çi qasa durist û em çi qasa ji bûna xwên û nerjandanê de axivin. Lê mixabin ev ya îşanê me neda em gelek jî şikiyan tevî via jî me dîsa em bi Tirkî jî axivîn. Lê ev ya tiştê ku zora me diçe ku nehiştin ez bi Kurdî eger çareserî tê çareserkirinê pêşî lazim ez zimanê Kurd. Ez îro bi çanda xwe nikarim hereket bikim. Bi zimanê xwe nikarbim be axivim. Ez ê çareserî çawa ji wan dixwazim disekirîm. Çavê em li benda çi ye? Lazim e gavkî berê gavekî hinek tişt werin çareserkirin. Hinekî gav werin avêtinê yekemîn di serî da jî zimanê dayikê. Bibe zimanê fermî. Silav û riz. Xwazim dayika axife. Her bir şey söyle. Mikrofonlara yaklaştılar mı? Danke. Aji bxiratna bars medyat fazım, bxir selamet hatine. Aji daki aşti senave daki İstanbul'u hatime. Em bi keyf kevani hatin Kemal ve Deri Kurdi haber bidin gerçekten. Fakat maalesef her zamani جارده كيف ما دخل كامد ما أزبقى 6 سال من اسطنبول أزين تامنا علمين من تركي بلكي وقش جديد تركيا ما جبوك تركيا مخربة بو مزيدة نكاري خوبانيا زماجي مدرد خوش زيدة بقولتايا فقط دسريد مبياغو مغو أجا بسكريت كاس 6 سالي هنا كمل هندرة مجلسة تركي نكاري بزمان دايكا خوبين الزمان demek yine psikolojik permezini hem psikolojik ticareseri dereng vejer be mevya seri de aynı zaman fakat her gellik vakti daykana zargo zede naxwazim tekevin ser zamanı çünkü yok daykana zahat her tişt aynı zaman her gellik bir zamanı haberi heyde vakti raslama mere hep zamanı mereci gerek hebe zaman hege çok zaman devlet athebin hakkız زنجينيا ودولتي فقط دبيجيا مالسه دولة تركي بست سالية يعني بلكي 1000 سال جاي أم بين 6 سال بلكي حكي عقلي ما دقيجي كحتى أنها أم زماني خا هاتين رنجي ذكرن حنك خو ما هاتين كرن هرتش بما هاتي كرن يعني كشكام ده حفسي دبو أزدشوم حفسي أول زيدا درنكت داوية برن بردوري لودري كشكام أزشوم جورشاوي جمر قوتن قو دايت قوت في نقل هات كرمانجي بقيزة آخر خبر دا أما نقل الدنيا قريب تندن
میجی گو وقتی قیزام هاتی دنیای مپیر کردی خبر دای از بزارو که خون سری میجی کن ان کار ترکی خبر بدم gerçekçi en zan بزارو که خبر بدم بترکی ما برجع تلفوني كتشك لمقرية دنجي وخو يعني تشينجي دور دنجي دهجي يعني دور دهجي بالتركيب من خبر دي قو نوروز قيزام تشيبو تشما تب تركي خبر دي انا نظام تركي خبر بدم ترى قو داي تجارنا تب كردي خبر بدي اما قو ناهي ناس تركي خبر كردي خبر بدم يعني بروبلم gerçekten problema زمانه يعني حتى نها ما بالتروريزم سوشلامش كرنه ببيلجيه كرنه قوتي ومملكه بباي كرن مالباتي عسكرا جيبوي هاوي قال لك تركي جيبوي هاوي يعني تجكرنا لقارشي ما وقت دجمن ريدانه تشنجي قال لك كل ساده جاد بيجن امي تركي باي بكن فقط وقت دولتك كدولتك وقت تركي بقرشك دولتي واني ناخذ ها دولتك بيه حقوق بيه حق بيك حق إنسانا بيك تنهلج إنسان بحق خو بزمانه خو بعرفه خو بعادته خو يشا بيجي أم دولتك واني ناخذن أم دولتك ديمقراطي بإنسان حق لري بحقوق إنسانا بعدالة أم دولتك واني أم يعني أم تشكي واني دخوازن يا دولتك وقت دولتها تركي بأم ناخذن تيجي بالرز إجلان بالصلاية برز اجلان که افچاره چند جاره که دبیجه ام sadece زمانی خواه که زمانی متی که زمانی کی فرمی مکتب متی ببین ام نقاشی ته زمانانه خوشکا ایرو محب هر زمانی زانی بایا خوشکا مباش به ترکی زانی بایا مل مجلس آن خوشی خوب ترکی بانیا زمان اما من زانی بوچنگی بقول السياسة تيجي أدمان أخذ بكردي خبر أنا كان بتركي بزوار في خور بمربي خور بجندية خور بدوسي خور بناسي خور بالتركي خبر بدن يعني تشكي كمجبور معني مجبور تشرحب آنين الزمان أم نعلمين الزاني خندنا ما جيت النية جبونا بيا قال شكتن أم خامجين يعني كأم تشونورا كل بيشامة أنجل كيواني دركت يعني جانا عيبا دولة تركيا gerçekten çünkü can ayıbavane vakti insan ki daik ki nehil bizmani xo haber bide ev insana ev daika per peyxemgin dibin ez bavarım dünyacı ki peyxemgin bu fakat ama cama yani bir hafta sıbatı hatta ha kibrez ecalan pevajo aşiti desbekir mevayal virj lurjigo o çava bittek bank ki gerila hem جبينا خاجر هم خافسكر هم ده هات بيوس جارن دولة تركيا تقابلنا متن لبيوي هات سلاح خوجي شوتاندن وقت سلاح هات شوتاندن برشي نزاهة أنا الورجيجو جيجي سلاح هات شوتاندن أتقو سلاحنا ما بكارتي جبونا وي هاوي جارن جي تقابلنا هاتنا متن إيرو الحبسة gerçekten يعني بيو زمان بري تشاوا الحبسة ظلم وحقسزي وحقوقسزي وتجريد هي حالة جي دوام دكي حالة أو يعني هني قلتي يعني حقز قاف هاتين آبتن çünkü قال يكود أم قشتو تجزان هون جدنا بقردنا أم جدنا بقردنا قال دبي باوريا ما بدولة تركي تنية çünkü قال لك جارا جبونا آشيتية قاف هاتين آبتن قريلا هاتي تركي غروب ج أوروبا هاتي وانا قشتن حبسة حتى أنا حبسة جهنم أسباب المعنى خابور قابسي دهبو ببيجن دوما bahçe saray masa pek masa hat girtin lüve deri medake İstanbul'e hat var garan medake İstanbul'e lüve hicde maha belki hun jizanın her hafta roja çarşamba melüve deri diçu ruştum pektani fakat pişti hicde maha go kesinlikle hunne mal verudine mecve deri vakırın lüpevi ev zaten ev aydan işlerler çebu fakat إلى problema حبسة جبونا دخوازيا مج دولة تركي فيها هي بري هر تشي زمان فقط بري هر تشي قابا كبابة جبوك أبقى لا حكي ببيجيا هندر ريمي هينك ببيج أري ولا با دولة تركي جيكي قابك هك بتشوك جي با قابك آفي جبونا بري هر تشي قرك لسر حبسة بالتجريد يعني تجريد لسر رجالان تانية إلى زاروك مج غيني مالبات بيف كسكر هربان هرديتني بكي نا قزامتك نا قزا آب نا لا يخال نا قزا كسكي مرب نكاري هروان وببينك جرك سحب حقيواني قولش معنى أو سحب أنا جيكي
يعني مثلا إيرو كش كامل سينجانية يكتني ياسكر نسي يازناكن دو ياسكر يكي دن يازناكن مثلا نان بيسين يعني وي حقا جوان السين قاعد بيهون آبي برخشكن قاعد بي على تريك حقي على تريك أخو أو دد بيهون على تريك يبرحز خرجكن 6 سال أخو قدان دي برنادن ينجيك دعوة پشمانیه دکلوان اما زاروکی ما پشمان ویلس چی خو پشمان بی زاروکی ما تشنکن کی حق و حقوق خو خستنه زمان خو خستنه حق خو خست کینک خو خستنه جبون اوی هاری کسی که پشمان ببتنه ذاتن زاروکی ما انا ایک 30 سال وان 32 33 انسان هن ایک از وان نازک مانات حبسه دنه اینا خوش هنه وقتی وانا کنه قال کنه ابتن وانا نیم بردان وقتی دبیجن امود حقی و بنم قیزامش کله دجارة إذا أهمي حق خاص قزنش كل ما على سبيل نقص المحكمة دجارة جاي أهمي خراكن حق در نقصي بيسو حفت سال قيزة منت حفسي دي مثلا نهار حفصة سينجاني أم ناخذنا مخبين الزمان شما وقتهم خطين الزمان أم دبي بانا أم إيرنك ددن على السدة لسه قد شيء أم جاندي دبياد دجين أجويا أم إيرنك ددن أم دبيجن كفا واني تجلس لسروان هي يعني هرتش لسروان هي أم درن جبر درن حياة سينجاني أسجل 5 دقيقة أسردي تنيدكم أجي اسطنبول درن حياة سينجاني أزدر رجع دريد دمينم أسجل 5 دقيقة أردي تنيدكم يعني بيها كيجا حقوق بياد بيجي حقوق هي وبان قام البياية أزدخواز أم دخوازن قال لي كرد نك أزدخواز قال لي كرد بدي هات تجارك برز أجلان خو شو اللي يدوز بكن دقوا أمور حقيقي بخشلي جو برابيل مجلس بيجي برابيل دم بارتي خبر بده وزمان قالك أب كوميسيون هم بقول هفدي تنبكي هم رو بري رو أجلان برده وزارو كما فاني حفصة قشا برده أنجح قال لي كرد ببيا حبك كي بلكي هندر روان هنا ببه اسپاسیا خوشوا گشتکم زدناک مدایکات اجتماعی دایکا حوا برابین زمان دخوازی وی گلی اونه دایکاتنی تابع دایکاتنی روب وقتی وانا چه به آشیتی ذات حاضره گلی کرج بونا هر تجی حاضره او ان شاء الله آشیتی چه به سپاس اجی لسرناوی تفای دایک آشیتی خو سلام و رزی خو پیشکش دکم جبونا روزنامه وانا ایرو هاتنه في دري جبونا دردي ما اوجي قودار بكن تشتيك دايكا قوتن ذاتن هر دو دايكا هر تشتاني زمان ناوروكا وي لفي دري امنكانن بينن زمان ذاتن او قرتي دستي وان دايه گرك ما وك دايكي آشيتيك دو حبا خبر دا لسر زمان گرك ما يكي بروتستو بكرة ام جوي دري ما خبر ندا ليه مقابل جبونا مگو ام نبیجن دایکی آشیتیه دخوازن هاتن وی داری سرچ خرا کرن جبو وی تشتی مثلا از مناوی ترکیه خوا کریش الدر بلدر مگوت والله از نزانم برغستیجه از نزانم به ترکی خبر بدم از نزانم خوا بینم زمان بکردی به از زانم دردی خوا بینم زمان ام ایرو هاتن وی داری اگر دولتك دعوة ديمقراطية دكه دعوة عدالة دكه دعوة يكيتية دكه دبيجب أمو كرد براي هفدنه ليه هنا تعاملها و مجلسها و دولته زمان كردي رتنيه يعني اگر وجدان مرحمة عدالة و اگر انسانتي هوا و بگوتنا دایکک دو حباب ترکی خبر دا برا دایکک بکردی من جبونا کردی خو حاضر کربو لی مکرو نکر حق زمان ما ندار وکی دایکی گوت تزانه ام نلهم بری زمانانه هر زمانک دنیا که خوزیکا ما دایکا به هر زمانی زانی با خوابانیا زمان ما دردی خواب بگوتا لی زمان دایک وک شیر دایک حلاله ام ایرو روجلاتا ناوین جبونا چاندا خواه جبونا زمان خواه جبونا هبونا وی ولاتی ام جیان دکن وقتی چاندا مهر زمان مهر ارقک به زمان خواه به چاندا خواه تیناس کرن اگر او چاندو زمان هر او ارق جی ونداد به
وەک دایکێ ئاشتیە بانگا me li hemû malbatê me Kurd heye hemû malbatê me aşîtîxwaz heye bi zarokê xwe re bi nebiyê xwe re bi Kurdî xeber bidin zimanê me rûmeta me ye em bi vî zimanî li dinyayê tê qebûl kirin li dinyayê tê nas kirin dibên Kurd em zimanê Tirkî êdî ji xwe nekin zimanê fermî îro di nav gelê me de zimanê Tirkî bûyî zimanê fermî me dev ji zimanê xwe berdayî bi zarokê xwe re ez wek ricakê ser navê dayika tevayî vêya dibêjim eger em dibêjin tecîd heye tecîd li ser gelê Kurd tevayî heye li ser serokatî heye li ser girtiya heye li ser em îro li vê derê xeber didin me çû meclisê jî xeber da ama sibero çi bê pêşiya me nebeliye me bi çi hawî bivin mahkema wîfada bigerînin nebeliye bankirin wan ban nekiriye em bi serê xwe neçûne meclisa Tirkiye lê em zimanê xwe çûne em bi çanda xwe çûne em wek dayikê aşîtiyê dîsa jî dibêjim heta serokê vî gelî azad nebe gel azad nabe eger bi bangawaziyakî wî gelê Kurd li dora wî bûn xelek gerek ev dinya jî zanibe dewleta Tirkiye jî zanibe dayikê esker û polîsa bi hezarê cara me bangî wan kiriye em destê xwe bidin destê hevdî em aşîtiyê bînin em ji bona xwîn û sekinan dinê we jî zarokê xwe ji mirinê xwedî nekiriye me jî ji mirinê xwedî nekiriye zarokê me ne eskerê paralîne wextê gi heq û hiqûq edalet li Tirkiye heba zarokê me nediçûn serê çiya piştî heq û hiqûq wan da bû heqê wan di mekteba tu nebû heqê wan di eskeriya tu nebû ji bo zimanê Kurdî ji bo çanda xwe îro berê xwe dane çiyayê Kurdistanê kesî zarokê xwe ji bona eger dayikek çavê wê dayikê li mirina çavê wê li mirina zarokê wê bi ev tiştekî pir giran e dayikê Kurd û Tirka tev de dewletek hîna nikane dayikê Tirk dayikê eskera û dayikê polîsa bi du kelîmê wan qaneh bike bivêje werin em wew û dayikê Kurda dayikê gerîla bînin gel hevdû bi hevdîtinê bikin hîna nikane hîna zimanê wa dayikna zimanê şer e dayikê Kurd dayikê aşîtiyê zarokê xwe didin axê li ser mezelê zarokê xwe disekinin dîsa jî aşîtiyê dixwazim bi wê êşa dilê xwe jî aşîtiyê dixwazim yani em wek dayikê aşîtiyê banga waziya me li wê derê jî gotiye banga waziya me ji bona dewleta Tirkiye ana yasa wan degiş bibe em bi tûm vê ana yasê red dikin em naxwazin ji ber ana yasakê bi şiddetê bi girtinê bi kuştinê li dewleta Tirkiye tê qebûl kirin em wek gelê Kurd wek dayikê aşîtiyê wê ana yasê naxwazin em ana yasakê dinê bi yekîtiyê bi biratiyê bi hebûna gelê Kurd li ber çavat derbas kin em vêya dixwazin em nabêjin me tu carî jî negotî wetan sağ olsun lê em dîsa jî banga xwe dibêjin wetan li cê xwe dimîne lê zarokê Tirk û Kurda diherin binê axê em nabêjin yek çû em êdinê bişînin em li hemberî şerin em li hemberî mirinan e di meclisa Tirkiye jî dime ev kelîme anî ziman em naxwazin em wextê bivêjin eger serokê gelê Kurd ragê hatî girtin heta roja îro wî tu carî şer nexwestiye alîkarê aşîtiyê bûye tim gotî bira aşîtî çê bive bira Tirkiyeke demokrat bi edalet bêholê lê bi zimanê şiddetê tu carî tev negeriyaye aneka ev sê carî masetê danîn ev heşt mehe
هفدیتن پیر دکن اف 7 ساله هفدیتن پیر دکن 7 ساله تاجید تانی بون سر هفدیتن وان شخور دولتا ترکیه پیر دکرن یعنی ایرو اگر وان لسر چه لحف کریه مجبوری گرک بی قبول کرن گرک اف حق حقوق عدالت دولتك گرک گلی خواه بپاريزه نگه گلی وی بشدت وی ناس بکه گرک گلی وی بعدالت وی ناس بکه ام وقت ای که آشتیه عدالت دخوازن دموکراسی دخوازن ترکیه که بعدالت ترکیه که بیکیتی ایرو اگر وقتی که ترک و کرد ده ترکیه ده بفن یک قيندي حقي وان دفي ولاتيد هي ده تركيا هي حفقات حقي كردا هي ده زمان عطا ترك ده ترك و كردا تفده قلت هم براي منه امي بهفدر چاناقله جشر چاناقله دو حياق آنكا بيد هاتي وانو او دولتي نافنتوي شر کرنه قيندي ترك كردا برخوا داي تركا برخوا نداي قينديك مازال كردا ايرو لچانا قلاهنه اي تركاتنانه لي داويه قوتن هون دوی ولاتي دي انسان نتنانه ام انا ايدي في تشتي اف قال شيار بويه كيم لقا خود خوازه زمان خود خوازه ازاديا خود خوازه وك قال دنياي اوجي بزمان خو بچان دا خو لولاتي خو بجي ام دعوات تشتكي جران ام جهفدو بقاتن ام ناكن ام دعوة حقيقة الراستية دكن ام دبيجن برا راستي بهولي حقيقة بهولي اب انا يا صادقش بوه ام جبونا هر تشتي حاضرن ام ديسا جيبانگا خواه لدايك عسكر و پوليسا دكن ورن ام دست بدن دستي هفدو خوديه في دعوة امن خوديه في دعوة هونن چمکی هون جی زاروکی خود ددن ام جی زاروکی خود ددن لی زاروکی ما جان خود بپران نافروشن ام زاروکی وی گلیگ عدالت تنیه شون سری چیا ام ایده عدالت دخوازن ام دخوازن عدالت ام حیاه بنجی جزاجی الما ببرین ما تیخن بنی حبسو زندانا جی ام دیسا جی سر یک و دو داخوا دانا کون ام دیسا بیجن ام آشتیه خوازن ام ترکیه که دموکرات خوازن ام عدالت جبونا زاروک هر کسی زاروک وی گلی دایکه که گریایی برا دایکه دنه نگری دایکه دلوی اشیایی برا دایکه دنه دلوی نیشه اف 25 ساله اف مجادله تکرن جبونا خوینو سکناندنه دیسا تشتک بی سر ملی دایکه آشتیه یک جانکی میه ج آشتیه رو فدا به جنانو آوه فرستر آشتیج لترکیه فرزه خوین بخوینه نایششتن خوین با آشتیه تیششتن دعو دوزا ما لسر آشتیه حیا عمره ما تیره بکی امی آشتیه بخوازن حیا چعوه ما ساکینا آنا چعوه وی گرتی چو ایشالله چعوه تو دایی که گرتی ناره امی هرن وی آشتی به دایکا برفو 30 سالی درگه وی وکری ما خانیه خواه بویاغ نکر جبونا گلای وی به گه خانیه وی ناس بکر او دایک چعفگرتی چو بنی عرده ام دخوازن آشیتی به ام هرن سر مزل دایکا ساکینه دایکا می آشیتیه تمل آشیتیه ام هرن سر مزل وی ام بویجن برا چعوه تا بگرتن آشیتی پیک هات دل تا شابه چعوه تا جی بگرتن دل دایکی دنه جی شابه ایشالله آشیتی و آرامیه به دولتا ترکیه باوریا مبمته لیوان نای دولتک هینا جی گزمان کردی قبول ناکه ام وی تشتی ایدی دبیجن برا هر کس شیار به خودی لوی زمانی درکوه ترکیه ام مکتب خود خوازن ام ماموسته خود خوازن بفرمی ام ویا دخوازن ام دخوازن آشیتی و آرامی از دایکه کم و از باورم دایکه آشیتی توایی جی یک جانکی ما هایی جبونا خوین و سکناندن فدا به چه دینن سری ما برا بینم بگرتنه جی حاضر بکشتنه جی ام حاضرن ما دکوشن جی ما دگرن جی
ام حاضر جهر تشتي يا تركي برا بارش بي في ولاتي برا ارشيتي بي في ولاتي امي حياها من بيجن اشيتي اشيتي اشيتي